Pankos kaywa check yeah. Pankos kaywa sa wikat nga inge kading gasing kol akla in fast na mit fast na meto kiten die forga life flasho kading wikat right along basek ano ko siya nga taking trust call la Mr. Lipan na nga Sir Ladara Pange Ashfinan, California, Southern California. Taking Driscoll Ashfinan, Kent, Washington. Now let me show you on San Antonio, Texas. Texas. Shuanetlik Painkum. Lagum tagawikat siyang. Kitin pel, kitam tawag. Ifin ko ko in like, ko share, na manas akfashe, na isambele kung kan liye kat ke Roku channel na duwa sa ko Apple TV, ko Amazon Fire TV. Kung ka, ko isong nagis channel duman sang at new channel si na support of knowledge. Na kung type your word of knowledge na kung may liye ka na it's a one-time setup. Na orang kung may liye program slash nga TV na duman. Napain ko kayo kung kayo like ye ko share ye taking just go along po siya ke computer ko kung kailangan lang ke along po siya ke phone na pe yung siliban kaya Ikaw tigin trust call. Okay. Well, audio check it po. Amo kita kan fast na mate. Rebecca, Charlie, ikaw wala na. Ikaw wala na penasyon. Rebecca, look kung tuwi ka siyang oyakan. Kung ka, mapnas like ka share ya. Well, standby, kitang dawak pange. Alright, kada ko na sus ka pain ko was ngayon Sir Ladara, tadagal investment nag-program lot. Na uya ko, uya yang inge, taking trust ko, if in Kent, Washington, wala lang Mr. Lipan, San Antonio, Texas, ng our Southern California. Now, this one taking trust ko, ilan kasha ko, igasa ke trela siya ke siya pro na, to ko yun, kasunod, niyo Mr. Lipan nag-asam ni Kesla. Taking just call, I go on assume. If you're not going to know, you can be on assume. Go my laptop on the Shirley, buying gom, o EPL Minister Lipan,
Pangos kayo we show met we are kayo ma uchaktarin we kat ke singe metligi kat mokliana siurek malan kat pasta ke pelsingen siya kikasha katagan ni pray kat wedok ke pelsinge kat foletlash kat mol si fan kat lale prem kat lal Isaac kat lal Chica kat siya sisisa nagilang si sa palik mat sapla na finvela ingan fakalik kipengusing at kaksagan gumugat kispin lang si lom mat saplom shun ben sisfinan gushay in yuguya shayn lalal fuisinge in going all at the fala pe mat kol the fala baba nina kiesh in going natana kigaslom utikat me musinge katikin pe mat kol in we pe shafan shalia in fakike kospel sing panangat kaksagan gumgilamala wolom ilong wala pasum la kat ne kin met fakake mo lasha Agus ben lang si lom kumurek magin ka dinanay naling cleanse up lom Pumoya ba ikuya si Ephesian yurun si dalikuya shingigal tamla shirle wisya ulala the cast lom ingan fakya kaliking engeng inkain sompen na yurun met kuyash mawangin en makadashwe ilong malap na sumge o yesinge ye ikos na misinge kaslom ke pengusinge kan fakya kaliking engeng nanak manas o kaya makalom o kaya makngonlom man madalom ingan mukle fastras na met ke makadak ako lanak fasye kamadayang nagkakipesing yok ligi nagayaway kesta madanin siyas kasto men yukuyaki ingan kap panasif tema anke fokul kadako lan fast na met kipesing katlalalfang ikong katpapa ke kalom Leila, the gospel lumin fast. Fakya gailip, Leila the fotodo lelash, kuminak fon yela, ke kalan ngan madalom. The gas lumin fakya gailip fall na kimasin na kaya. Kainim kat fakulom alap, kimit klan sa parulom, kimit lom makum supay mabayin wikat, sisin sige kastom. Kainim, when gulo si fon nandun Jesus Christ, kat lalal fungike. Amen. Nung alap, meron nga vlog na Euros tama siya Mr. Lipan. Tingin trust ko, lumalap ke pricing ngayon sa guest la. Mr. Lipan, agad ba ako na-assume, nag-isamin pa nga ito kayo me, kad aklin belash matchilo to ka cast la, ngayon suka kime messenger kong dali. Tamli Shirley lumalap. Civil point ko me show luman ke pensinge. Tingin tres kali ko ba. No, Agad ito pala tingin siya na ito wiga to wiga agad kipe akilin pe hen last way. Ale chui kaksakin god ke pela. Sibe we broy mark fashiya kesil tigin tres kali piang siya. Insang akay agad kay siya. Kemolin life ni lasha. Cospel kat tram kun. Pero na kayo wag kat ntaki cashin ko lo. Para katashke. Ako makadashke mi siya nga. Fishing siya may takin na siya tamang siya lang nga. So po yak penage. Tuweni kaklan sa pin fakak. Wala na lang kat. Siba ispel siya na love mit wiyash nga kayo wa. Kaya cashin ko lin pain kom. Ay siya woman kapel siya nga. Victoria katak siya fela. Me koto siya med fall. Ingin na. Which siya make second quarter bange. Kaya catching gold nata so winter bange. Si fella lap si lash nge uskat na ge malim tolu faction nge liki lost na ge kalen. Liki lost na ge kalen. Unit tolu pagadash ke nge ragade pain ko mjenge we show lo mane kaya fe shum da when we kat pena fale kemata wek shika kota nge fale na ge malim tolu faction nge. Nakat one na si fella lap ke unit chemet nga pa ako lan card. Ako lan card. Katelia from kel sekaraya ke we chemet nga.
si vela lap singe pa sekerai long sing god na baga de sam from kun ke man tina ke siette gatching yo na nga si fena palakin na ngayon no gasline god ke bel singe nga la fin mo Katlina font na force marsh ke fel Bible na shmon ben na force ke fat ke pel na lelis tao sin ye kat mata ke fel singe sium ne mange akalim mi yakla kalim singe na akwa kina met kina mana kayo los singe ta ka kispen sia kosten naro kate li me lutut los singe ta na mana shish na kayo in karingen forfashes los ke fel singe es amma chizes el fat ke fel singe ya fel singe na kana fel singe los fel singe singe ko me fin kom ukail ko porongo kaslan ga ke spelling in bet au met ko las ne ke watam le cherle tigin trescal tigin sena tamle frame ke pelching in be pine met na kayo nas porongo we got pro ke manga ke wa kadina let weni in mano si fan na ke kalan ngon leadership president ngon madan inus ka ke madrash ke civil pine met las finan go sai met macha tape shayen ko sai ke pelching ne na yok tigin na ke wakat pe akilim pe kasing go ke akilim pe show mahash met na mawang la example ne merida kan alter going la finan ko sai ke pel todo sumna we pe show las finan di na ma in soswa kan tankiela roy las mi go was e bange kasing ke extra awon met las ke kasing go in payment na wo ke pelching pe trudaction gat ke pel mulchele tin treskal flot na rules kada ke long percent tamil chene Ay, bang, ngayon yun may ka-buusing ka lang. Take interest ko, tamang liban ko lang alap ke, sa amin, pwede guest sa amin bangek, ano ke, tamang liban nila kalimia ngayon. Gasin ko ke aklin kong, Elmet, Finan, Harker Heights, Texas, Pine Gum Elmet, Pail by Ella Malia, ikaw ba na Zoom? Terry Sue, Finan, Kent, Texas, Kent, Washington, Pine Gum, na Ramsky, last Finan Commerce, Texas. Ramsky, ikaw ba na Zoom? Kulog ang tagaw ka tiyang o yakanik. Akay kong tamlil. Na Melissa Tosias, San Francisco. Melissa, Pine Gum, Kenya April, nga Kenya April may last Finan Honolulu, Finpay, na tamalipan, magdaklan ko siya da falang nagkikimil na kafak pa ikaw amo ikaw sing lemata ko what lala pilyaw banget okay nga ba na matatrasan ka na pilyaw banget ang ginatigin Diyos ko nila tayo nga so tigit men si Sam kung da sinaspelo kung da study ka geography ko siya Isa William, Pinecombe, ikaw na Zoom, lagi asloman, talbe sikra, wipe, ikaw pe, kukuloke, kung tagakas la kalimian kumaswa yan. Na Ramsky, bel na kayo, kung kuloke, kung tagay mga diyang tawi kawan. Kung nagkakadak kalimian, iplok kaya nga tagasam announcement. Announcement lash kagasing ko lap, madaling website lash. Website slash ngayon pa www.gasingcoal.com na kung bigli maganda access yung pala ash and merge kat na van neto la ash muli man kayo. Nakat ash fineno kat ash yung gisipin masimit gasoline cut. Gasoline cut lay lang din ash yung na oyepe. Gasoline got na sin kai si mo it in Scotland sang nak na silo sin kain pang donate kas ka pro cash
in mo mga dakfashing inga in fast na med kiden dia sham insan akwe got si fena o sham la so ma insan dafila long kalang e bagotin lon got na sishmay ito. But dakfashing fa kaya baka charming gaslan got. Pamas mo lang Gasing Coal. Gasing Coal Inc. Gasing Coal organization sing a non-profit organization sing a kanash 501c3 kalmea pa got ko in contact the state level ko federal level. Finash funding available na sin meta. But America kat kain som ismangen bayin kalma ba dal fed kat nekla pa pang kat nekla i-plus keo nag-i-plan financial reporting smaga kanin mangen in mo kain aglin yakle kat na abuse pe alle might fail dalalle abuse pe kasi resources kasi benefit ma government runs in made or government dalawang sensing diagnostic o na siya made ko in so nagkakain o yes nagisbin kat dying yung just like that left like keep right like dying yung fashion yay ko small na kip bulan pandemic sa mayes ko ta malam sigal mi ko small lo malu ka ulit na kat ashiling yung kat samsam yung gaslan kat gas ko siya na ora may mata ka may malong week ka long lutian gaslan kat yung ilus sa pa gas na yok na ora gas na pa gas ko in fast na mit na mga that fashing na para kat ashiling yung gasolan kat yok na pe leilalan kat na sin may ito may tuyas nga in sa mga gasolan ko lalos ko in proikesh. So nigga www.gasingcoal.com kung di a mission statement laso. Kung di akaye lalbasta Tokyo, akaye lalbasta Ildenburg, akaye lan katabe met magkasya at micronesia na kay Dr. Reverend Herman Bueller. Iba kasya may true ngayon. Kakabashman sin may true, may ponbe, may nasel, may palaw. In dafa la kaslan God. Ay ba may yun ang finan-American. Pang sibela siya. Sibela siya ba kaslan God in akta siya. Kaday yun yung ayok na Kat ko siya kalme ba target audience sila siya mga simit ko siya kadet tuwin siya kada fast na med gaslan galing ma-fact na sin nakayawa lang may bebel of that mapel si mamait nakayawa is gaslan ka at sulelay nis ka hindi na malay nila ko naramakunesh matlalfung singa pa in tafela gaslan gat in te som nanon gamet in te som lutigas gat ni nanon gamet o in tafela gaslan gat may to in kan li long galang bago to in lon gat kemo lush may to ma faculty gaslan gat na bagay iplal digi sa gal ko flaw gato ko ilan kat kiaklin ba ko waska ke Facebook sa makash ko tsha kuno gemante Tuesday uniste vade ke sette at kuno wala na susta kayo ke pello was ni samle kede ko flokon na siwas cash lo san ta shop ta is min cleanse up si malan kat ko si plakin din si o ke ko sa fashion oro kat ke yaw lagasi ko da kuno na susta kayo ke cash yok lo sa kayo Idvat namin, Roro Sikra, finan Honolulu Auckland kom, Pine kom, Kenya Kerr. Finan hama California ka Texas. Kenya kay umvak sila fin pa ka sta. Sunya arson, sunya ikaw na sum arson. Gulgulo ke proilo was in shukat ke mga tashe aspegen yok na gas o mga was akalin mi bes sa mga naciężki belga synen Hawaii. Na Moria Titania Hinton, Painko. Lumalap ki Ashlowan. Na maliban, digin Driscoll. Pangi, fact flow lash, announcement lash, anash ma si mga fact lat
goes kya ingen agin bel na siwas bit gi ashwon zu gadag den sidel kun da sok da ngai agin bel na siwas met na nga da was yon zu go ngai mit lios kaslan sebe net Charlie ego ben asu alal fi la gusta kaina agula ben loop shop akade geman define ges set there na da liban ka tegen just go ash mit euros tegen just go Sherlock lo malap ke announcement on o ebeki may fact pe mata ko human dam lipan pala mystery lipan una nga ala look forward to session siya in Wigos pero is got the Wigos the factual dam lipan being a ke well lost nga ko ke fela siya na ala look forward to game to siya Wigos from darkness to light ke preparation silan got ma ako la magat kain we lock and ke kasi lumalap na si was na kewa madagain we kada ke kasi kashikat kia si blogas nga nakalimi lag masya kana si arapoy ka me kum gain share na siya ke kasi gadin season si gastan kat lumalap. All right, they just go gulo. Mr. Liban, ash with vacuum. Gulo malap tamri chairle si betikin we go was kay wa pain aklin met na kay wa mata ka uchak na rush awi be tamri chairle in fact gulo malap na si met na kay wa matsa ta ka kya ke munun mani ka si ba proy ka pel la lo san ta ka akaye work mama ka la fungi na pa mo te akwaklan me ta ka ke akwaklan ka magen elu shot pel si kon ta ka ke ipman mana yok specie nga wipe mata ko sa kay pelchima masinga da sikla COVID-19 ako na shukya na sham kaliti ben na akay mo ito kay plan pelchima ta kauni na phone na and ma alu mata rek finan America kay pelcha ranga mo mga ako kirun got na napay kadin fungyang na kay work masinga main pange mai usia mo ma pat katin shuk kademet diki mana ge mo ako stain ako klal long check out lal well taking interest going looking forward lord na ge kalam jinge pa in na nine fakyak kulo malap ke bel. All right, the only one gulo ki go sam drum ni ashpe mitlu to kas la ko tigas am ge of lia pselos ke sium ge messenger la shapa Kamal Cho na oye ben nemina kan ba da gasho lashven holulu ibam da gasho shakak gnogon ge kaisi akade lon gnogon ge kaisi we ge mande na kaywa elwe lashvinen honolulu ma yok no be gasho la lo sin filie kasi akade ko chomtra meeting yang oro akade yang elos filie akade ge elos samosla ask Facebook group lashan na go vinne kun Facebook ask Facebook group use or a Facebook page got telecast live cast or something Facebook page it mean kumdena gumin kawa clash kumdena gumin part of the group el public domain si and I have a website lash www.gasandgold.com. Once on the Facebook page, Suk Gasandgold, go to www.gasandgold.com. The Gumilie Telegas lash. I mean, Ashwit we ash fat my wearing Facebook lalos. At the play me going Facebook laws. She basically ask Facebook or my ask Facebook. Because you went to Facebook, nag-asagad i-fakirili. At mo kayo na mas pa mo say. The shock to i-plush girl. Then delay line loshing in banekla fella. I mean, gaslan got bakalim. Lem il bagaslan got. Lem il bakalim. Lem il babraidin mo. Na got mitlalal fong iyo. Bakyo na got basalt. Ewa got bakalim. May got fin wang na fellow da fucka. Now
oye lasho, mol lasho, sham lasho, magadak fashi. Ina na mga nakiwa may tayo kan the long kalang lena, wala lang God. Kaya magadak fashi. Gulon si God, gulamalap na siwas na kayo si matagawigan siyang nagkakadak kalin biyang niminakan ng gulo. Nagkakadak kalin biyang kasi siya unsok ko, kasi na Honolulu, neron Wilfosh, former Marine si Pange, Tamilasan, Talenshu, natal degin Fenston, unso ko nga kita sumne roll kelen elen yak la unso ko nga lem kat kolen nakata shon nga mulit kita. Unso ko minit lime ko shon ko sta na swigat ke
下的泪眼，以后所的记忆，如夜梦别下我，安慰梦了我今夜，当我 wake up early home, wake up early home, alone. 后边谁也没有，我那些有，爱梦里眼的记忆。Alright. Kyle, ano nga faka, tamalasan kilumalab ke talent ma kadil sut na siyum kumur makul payanan katkain da loop sila pushen noon yok na nake pushen noon nga gusli le masike uno le nanaklon ka iba spiritually inspired kinalon ka nanaklon ka il song na sin mat simon nga lo sin yak on kya kun in atin broy se ben na oro kinga once go nga long sin na be geshupen kasa gasken oro tamla sin kumula wala na nagat fa nge mitinga bat na meda aglin kum Moria kum kula Taking just go, Moria that lakem na kumfuko ko, ala ko wolfin chom, taking glo ke may ko siya may tako pe. Akay ko, muglo wala Moria ke kum to gas lakali ni bek dan ito ala kum wikat pe loop shop puro mo bek gas lang gat mga tak fishing. Na penita Moses classmate ke wala siya glo wala akay ko Lokem to we got young or you got. Now they can actually me piang isale got finde tamaliban il faak tamaliban en kuwang bange arwalo ka il mo lane mo pe lane mo na siyong tamali lokem to we got young or you got. Now on the actually me si fe tamaliban actually si week na si unit akluwo unit sa se pang na if akfashia ke malam tolu sa ma fashion na musenge gede sham kun si vesin am singen pa man de fa ma sheep na dik long sheep na dik long bashake na Marikian aşkı son zapta singe ulfas longu luo na getol ngoulan. Na ngakumin şabin kada şıkkıdan galin ke puksilal gospelal John. John el lamayak mo el simlal John'a manasin communities ka wait na kayo. Iwakat fakangan may kafilan na ke meto. Simlal meto il tax collector se il sulpe may Jew se na simlal nga il sim nanaklal nga nil magin nga nil nanaki oyen may Jew nakalme pa simlal meto nga nil manasin Jewish communities na falam Mark kung vinliele lamayak mo natlon gospel akos nga Mark pa simle metliki gospel synoptic gospel Lewis angan pa Meto Mac Luke na Meto na sin Jewish communities kalme ba kung finriti Meto kung pinagsin na kalam gila mesamonyak nga kung pinakon usin ang akluman ko kung kalam kaya oyen molan machuwa Even bang example siya ba kung fin samram kun pator na sin met mel na kung tikan sam kun ikmea kung kun sam kun pator na min context ke pator fi bang nga
na at yung sabi ko gay me ang sabi ko mga lashful sa ko duga ka sa ko ikso sa ko pangan context lang ko if no feel translation take interest ko kung sabi ko nag-ikme ang nag-ocean ikme ang may tewan sa ni lang pa utwa mga pa ito pattern nag-ikme ang mga example sila mga na 65 na ifo may ulit sila parang kalma yan context ke buklal meron sa Jewish community kung ano kung gawin ko may Jew if ano mark panafactor so lumit mo meto look dal is faculty outline si mark na dal expand on it mark is yung na sin Roman communities may Rome, kung may life in Rome, kung may matavin in Rome, oil and with Rome, na for look, Dr. Luke, and with Greeks, assume na sin yung na sin Greek community. Na for na yung reaching, for not John, lamayak mo, sumlal John, na mana sin all communities. Na kalmaya pa, kung may finbaar kom saan sin met sin langa bia book sima fall emet ngan gun reading mo fresh kan galim ge la kom sus ki met ngan ke puklal John men John fresh simusian el sim na sin kaning met na kayo na may read singa ke John up ta singa ul el may mapanga si luti in maslon may ta lon lem Jesus Christ pang luti safla si lon lem na sin may tao na mitigil siya na el-advocate na may nalaksin ito ka na si kung finlar nag-fos longol doluan el chamtram kun enin kisesi nagigasing li siya that mo feast of dedication na nagipeling bangay umvindi mo Jew el chamtram kigasing akla si Hanukkah il sikya ke winter ke akfletske lusen lenal kurs sibesingan pa oy atenaknes na foslongon luon na gelongol doluan sham kun pel si masikyak mas masikyak oy pel oy sikyak na lemel bang oy sikyak ke plan pe winter pati siya pa pangapel si mga machuay or actnesses lalos na madir siya sarap gunpe mutuwa na sila Solomon I mean adan siya wal sushi na kung vinliya siya kung pizza ila oy siya lemel udu chak ki mutuwa na siya nga nakitemple na mo may nga nukwel fast atin siya wal sisingan na fosto ko lang ako sa kilim nila may tatakay ni may ukwel fast ako in kisensiyak singan pa ilos ki kunayak supesi ko oye si may isang suwagilya in kaprilya ke ma ke lutilaringan na may marong may chupe na may kulan alu may timbang ba Pharisees ka Sadducees kan paukway lem shikein ilan fakta si mati ta sa ilos ko na mo isang shugilya so sang kaprilya na fosto university lungolon gosh nga siya lemel fact lang mga fact ilakilim yung long galanglan ka long silan ka na kung fin ito ka kumiteya pe dahil sabi ko fosto lungol itkos ka dahil sabi ko lemel fact le sheep na tiko ilus ito in long pashek. Na kung sige loeng na ke facts lan lem kiten ke first na ke molash misenge. Le katinegin matlalari fung ise. Katina riti Bible katina proy na sikat. May halupe. Kiten ito le fakya oye ko fakya molan matlalari fung ise.
Men factually med fact mo ship na tiko. Ilus ito long belsi ma ilus nga gas la. Ilus ito long pushek. Nakalmi ba finilus ito long pushek. Nga ito pe nakilin pushek ilus ki belsilus ngo shamsham na siko. En lang even no kustik aske metlalal fungi. If mayin when in long galang, when in long silan kan inelos. Na siya makita follow pe na nige ye un matago tukun podel sum na sin may kelatia limi was long to the fact that buying kum it of kalang on matalashin ko may kalam ke fakulon ngon. Fakulon ngon balong si fuck mong pushes. Na fon na mama fria kike kela di alime gosh for slong luosing. Na lemil verloren na silus min iluske. Iluske lemil in fact la si mama et a line masa plal mosis lusi mo kon shukilia kapilia ke. Na shike line na ge fact lemil lange ship na te lusi to long pushe. En van dat was nikrit. Was die aske oie singen. Na finally was long larikos, long uljan. Exactly. Manake wa ma ashik makat babakat il esenasik. Se katsika champion, katsima rela fail, katsima colleague kayo, the Almighty God, the characteristics lang kada while il omnipresent, ilashin na kayo il omniscient, ilito man na kayo itayak na kayo asherol, na il omnipotent. El colleague na ko pangekat si ma sangko na sin lemel na ko malemilak fashion ma tako yuin kat papa mkayfan na elis na lemelis faya man ko vinlien na ke yok na ke gospel akos na synoptic gospel by Matthew Mark Luke na gospel of John el tinashke synoptic gospel ifo Synoptic Gospel man ang Krishna. Synoptic Gospel, il da sham kin masi fan, sham stories ko fan na ta may todo pa si Wiskan, Meto Map, pal il synop, il ash oe na siga malusumon, nganta na tashok ta kasi mo sim na kasi communities. Even no Gospel of John ba may ritual ko. Il Gospel of John il va mo nga pa favorites in Jesus Christ na aden simsil John nga pa il fast ano fast sisken Jesus Christ record simus mamay lak fashion na in flok na ge may na maksin kalme na sikum nga kumin galim kaya mala ko may lak fashion makat papa il sang masil il sang ko na sil, il sang itayak na sil, il sang lanmit na sil. Na sinwen na to, ilan ta ko, akfesh lamang na kayo. Na maritsing isikya, isam lang, ngon madalas, kat papa, kat ngon, the Trinity. Kat papa is wen na to. Na wen na to, il ta ko mise, il ta ko en mo ki molyak, so na ka siya, na lusi, ngon. Kat papa, kat ngon. Ngon il flie na sin may tayo isang akila na losi. Na kung may tayo tafgala as ngon matalin may tsi. Pwag na fukla na ke leda sin alpol. Ro il aspeke leda lal na sin may trom. Finef si spena. Fakla fakulon ngon. Palong si. Pa kaya di alimekos faslong luon. Ang mga nakiwas isikyak, kikacharapin mga na mea kalme na si kumbising. Kalme na si kumbiga 3D maritse ngayon. May ito, kat finne kalain sa pagkat sangko yung akfesyum malong silon kata. Ito,
Sedan sy'n asfyn fel. Sedan il usia met lain ko patna nako oye in line malan god in the fungul klein sa plash na sin god da shock da grenet tao. Le eltren ka tamla. Sia koren singol tolu fakle mo shof na ko ma sikta sin metlalal fung ise kane letao kate leila in sikya kile la metka ne katamla na kalme na si kumpa may shof pa to ko fungulya kumge klein sa plasho kate leila mo letao la nga kumge katamla na kidinit tao le sek na ashka no yesin to ko fungul ta shok ta leime letao leimel etta passion ship natal kai me wasi nga yok ship na sikko le nga kum pinti sisla bellas kiden reedy gaslan kat koin kafu fu ke glen sa plasho loin na give yok ship nga kum koin kafu fu ke oye las meta kat kin glen sa ke kafu ke adu las kat kin kafu finning al tawag liban de interest ko de gisena kat kin kafu ke online du ke gaslan kat finti sista bella sin reedy pa la proina sin katก็จะนี่คืนแหละฟักเปอร์เซ็นต์เลยฟักเลยไม่เล่นนี่คืนเลยเสียก่อนต่อน่ารอดเล่คุ้มกลนอาชเกกลนซะปะกุมว่าเงินยาวัวกุมินาชเกกลนซะปะมินกลนซะปะว่าแค่ชุกุมตาตุกุมกุนฟัสต์เมตามันนิมิตกุมเลยละกุมินแกฟูนี่กุมที่เซเปลลุมินโปรยนะสินกัน mas nga yok siya pange ingenik si ma utaga na si kumit life we kita kan kapasyon na sin ka ato nakat finaro oye singa mama ito ka fumuli ko kita katang la may nefo itak lang ka download ya kinasish may nefo ka tisa pellash yisi tayak kigaslan ka at na lemil akayela through the power of prayers. Naglawan nga bisyak luket daman liban ding interest ko get lista ka ta yesi ngayo ngay tuin je ngay flogon at bela na suos ding interest ko they just gummis flash mit Tuesday uniste daman lumisyo liban nila ak fash na ngayon yung bela na met na katwa transitional lumisyo liban. Ovšem reklamovala ona ale kalmakatayan. Povlonot pelo na Euros. Vasne med ale komakatayay. Ale fanen kalem ngamo mo tuwespenge. Espe naging ayisa. Lamala. All right, guys, they just welcome gulo na ngin alam sa liban. Kide showot na your room kuminak fashion Tuesday. Na tugun Tuesday ay kung sisi kung break kidan susut si Bella nung nim govi nam the vast na ke unista na they can just solo le fuck yang tukum tosta afraid in na to set. Lam siliban o in Bella too. Right. Global shibe Gulo kaya kate wobug na ke Monday kada sum na ke Tuesday pa nga shibe akin na go ke Belgium. Shibe na ke Tuesday an fa ma pinya chingon. When you're on, Marita Narkes on suppressional on course, suppressional force in a kitchen make course. Now, when I'm share academia, my look to the Nagawa is on Macca Tangal, she fell a lap chick a quarter shingle. Licky lost Nagakalem, unit told you but a quarter shingle academia. No, she fell a lap chick a unity made Lashan pa. Ako man God. Nagatli from Sukunge, Kelson, Elakate ke Montaigne, Nagatafila Pinake, from ke Pukla Gospel Son, what's up personal on course. Diving got Lee Melitup is like Kishan young and because she fell lapsing like a witching a checker, a long chin God. Pange Ako man God, and though I get a long get. Lak de ke shen real tana kalim chepa ako sing kat kalim na paila lo sing ta ko nei Adam and Eve
cái thế là tại mà xin the one the gan si back cái cái gì na cái gì bên ore mà khi kia for si mấy cái mình được chỉ cái Tuesday mai mình nghe pasim na ako min mata cái gì in sang cool cái na masim na nghe ito ka kailan na siya kom kaya or mga ngon matan mo kayo. Genesis na Revelation, may chimay kwaya teacher siya la kom min kwaya Genesis na Revelation na ba ngon kat ngon madan. The third person in the triune God. Pasifa siya Tuesday na panyak si ngon. Nga kung may kain read the Genesis na Revelation, tarak tayo hindi ko kasi ngon na one Japan. Pangai connection siya ma siya siya akademik maluto siya ngayon so the comforter siya may luto siya ngayon taka akademik malalang itang namin siya maluto na connection siya ngayon ako minanrala ini na fala matalal fungiya tamay siya akademik oh yes matalal fungiya kati na taka pro every mana kayo kaya present leadership plan ngon matan kayo pati siya akademik Elie, someone na sin matamalit ngay. Kaya sakta singal may course. First singal ali course friend na first long course la. Fella singa. Nakanal fella singa sangal. If you come kwaya fella singa oya pen. Na mari singam tawa kailangan para simula. Ngafa mga simula na si kom singa. Simula sonil sa mosla. The much if I may reveal truth behind the words about one God. God ngon madan. When you sing on, that litigam mantea. The Malaysia telling me sheep ito shepherd laws a long person that lakulin a little connection sing about in the Katinash. But in some nigi lost na kakalam sing one God by point God. Now, Rick Malan back to them yet, get force on which can reach you like to do still. I claim a belche little ele aquay na sin made fella la arulana tafin na naklalos. Ke oil and makulu. Ake mas as was. Ake na non God. So sin, righteousness, judgment. Pangarap mga ngon madang. Take go. Kung tina, illuminate the truth. Illuminate. Pangarap malala. Elta ka in fact la, kat na phone na may kulog. Kat inin na, mechanic molds ko. Righteousness siya nga, taka kakapash siya nga. Yung ngon man ka. Nga siya mga fact kasyat diya. They someone may they mukugulan government they education system they world system by which cause katash kanya ang one God magayon chisha sila na lang so comforter sing tako when matamalututan tayo connection la kung namin singin natin may lutu singin papen na kaya kat for lao liya kaya makulukulash. There's been one matal can fit. We are sinners. We're short. Bangarit malala. Nakat for now, yakat matakin siya uwo. Nakat gospel, we or malangon, when kat nagamay masyat na matakin makuluklan fell. Bangarit masinga. Kat tasom kat alain may kalain sa pimakatil ret makinga church, body of Christ, tamlay siya lilak kalamya. But alain nila yun alam matan o yes or malasyo and then represent glory maasin ka siya nangon pa yung si masin fakun ngon pasam from binyat kamante naro el conflict ka delito makunel relationship la kom na singon pero na kay wake mo as Christians pamalme ko ma kolyak sila katin Brian na sila katin worshipable life ni la arsenal me fin chak la arsenal nagat ala siyang sin God e belchil da ga ele akway na sin mit fella la aruna tafin na lalos ke oyelan makuluk
Medalla in fella ma wine makulukulalos. Wat rong sak tatol fos long tulak lemia gat na fom na matkuluk. Gat foto lang na kabulan asin. Work malan kat ngan madalen kan fit mat na kay wala tin no. Kenigin mo suguma from ni kemante sheep fall el pain kene. Meta por met sheep ma wala chis nga el eta pasalos. Ele to yelos. Pang magadinin no. Postle ma chiche ke fat na shil. Meta malutuk nga ke fos nga duakal nga. Wala som ngon man kat pa usi malala. Akate yama tagal ke chiana sis nika revelation nga ngon man kat makay na pakain usi mapaya. Chwas was lad. Akalimia ke efi sakon kors mawan kors me inina ke armor of God pamapayan God. Chwas was lad. Pain wala lalal funa malang wajas mo lad. Ngon pa usi mga. Ke church ka champram ne kasin kol kina tamal chile tigin church ka tigin isa na ngon wan ke na man. It's obsolete. Man ngon pa mo. Ngon pa mo. Si fes nge alle kalem wanyak sin ngon. Jesus la som. It's better off when one of them in fact, one of the characters omnipresent, lashin na kay one God. Jesus was limited like a eltom naturals, in fact, in a human body, God in a human form. Like a somo, one God kay nilya koshay, somne Seattle, ashin na kayo. Pange wala na siya, makadali, kaya or malan God ngan madal. Elashin na kay what to can fit us, katinako lang nagkataka silang lem. El takay muli kat la pangasipesyon. Na isus like ang online kat, wana chisi like ang misil nikil to misis the beginning. Nike na siya isus like ang online kat, el tik niligat nagkatok raan kat. Maka faith in Jesus Christ la daga misya muli like ang makulkular. Online kat pa kat. Pange akadef toto, panyak singon. That's on Tamil children, like mal yoke kind of up. Ak yokim, as I said up like a Wednesday. All right. Let me see. Liban, global lab. Taking interest call. I think I can show it na your mid. Global lab. Akata yema ta koy rol lemnistran. Ala na kalim dari. Then sang kita shikpelan lalen gain. Ako lang naki Wednesday an. Nga nan ka naki preparation si mga chamram kun ki loss naki kalim si nge. La first si naki luo. Siya siya la safeguard si na sin mat tamalutut. Ngayon naki trials milo siya. Fapalagi tako ki ma yak persecution akto kiyak mareknen. En si tamal libanil gasta ke kolon ngan comforter singan ilesik yak patap na yak ke resurrection may vabuduce in kain rela in kain ko rela karangan yak falma kain me isyung yak irun with balalfungi pa sikyak kum damlel shirley ko makalim yaki agdelom gimantean ki fakulan nga ne kalim ki me byproduct singan tarakta ki fakal damel libanan if I wangin sima kada kain mukle ki kala shivena eni na ka si kingan matalingan in kain comforter singan na nashurosh panang rala wul matamaludut kan dia so asomdigi enelos ashwan ne kena asherolos na papanakat ne kat mokle ma kya kena na nakin maitlash ka magat pray kun ni kek na shish
kadin faske. Om det själv damla liban gamma bange med kanske cykla mga ke akademi kulamala. Alright, tingin ko so kumkulang wala. Gidit lumsuli pa nila sulokon. Ipsa na nga gisang in way ang mama akon ni mama fakikletarya ng paskimot ko la. Wit mo ngay ukoy lim lalay fung i malak fashinga na mo ila so me mo kien. Na skimot ko if it call sila el Edwaki. It's a big downer. Kaya may alalikso na sa puwer, manas na, iko ko nanakluman. Nasigimot ko kasing kaso sila. Ngay filie awul yak. Na masigan til sase. Na masikat na fasyo ki ulayang matawal. May sila lang. May makadal sila nga nilang comforter sila. Sang on sila na inilos nakkoyilos, ak palaikilos. Na, blandel sila ilsikto na ilos sa malalay fong yel. Pamtek yung matumalutut nganin ak kayilos. Ilos sa manas manas naklan. Ngon madal sila ba ak koyilos, ak palaikilos. Na nasikom mo siya ngon madal sila power kay mga ito kel tamalipan ultimate lang si Trump si in walil mo tana gumiyang if kawriya len taining if kawriya kain example nila pang gugulan ngo le vin mga de interest ko vin de ginisia na ma alne as